Najveća visina je, recimo ja sam visio sa dimnjaka od 220 metara, on se nalazi u tentu A, čini mi se, ili tent B. Ne mogu da setim tačno koji je tent A ili tent B, ali nebitno, u Obrenovcu se nalazi taj dimnjak. Došli smo da saniramo kupolu, koja je otprilike visina nekih 12 do 15 metara. Na kupoli su se javile određene pukotine i treba da se saniraju da ne prokišnjava, pošto inače prokišnjava na jedno 30-ak mesta. Zapravo, što bi rekli kolege, ovo nije alpinizam, pošto mi se ne penjemo na planini, ali je rad na visini korišćenjem tehnika industrijskog alpinizma, to je korišćenjem tehnike alpinizma. Ovaj posao je sličan alpinizmu, ali nije alpinizam, ovo je industrijsko penjanje i rad na užetu. Visinski poslovi se obavljaju na mestima gde, recimo, nije moguće izvesti montažu skele ili gde bi montaža skela bila preskupa i onda je na neki način jeftinije da mi spustimo u žariju i da obavimo taj neki posao koji se od nas zahteva. A radili smo najčešće u industriji, Kostolac, Obrenovac, to su termoelektrane, i sad najčešće u poslednjih, ne znam, 10 godina to su stambene zgrade. Stambene zgrade zato što su fasade u izuzetno lošem stanju i propadaju sve više i zahtevaju sanaciju. Ljudi imaju ne strah, nego imaju pogrešnu procenu da što je veća visina da je veći strah. Zapravo nije. Kada čovjek savlada strah od 10 metara, onda je posle apsolutno sve jedno sa koje visine visi. Najizazovnije smo imali ortak i ja pre 2 godine. Radili smo u Obrenovcu, farbanje AKZ, antikorozivnu zaštitu i farbanje konstrukcije. I tu je bilo mnogo previsa, ali pored svih tih previsa, da kažemo, to je kada, da kažemo, slobodan vis ili slobodan spust, gde oko sebe nemate površinu na koju biste se oslanjali ili slično, što je inače normalna stvar u alpinistici. I što smo radili noću i što je bila temperatura malo iznad normalne.